Não. Não é a ninguém não como é vamos mais ainda. Eu também vou passar ver. Vai passar. Kami pusa na fita. Ba mpangi balandi Nsemo TV, merci na beno amepesa betu kiyeka bingolo ya kusalila benu kisalu. Bubu betu na pembeni ya Kikwiti na Kazamba précisément na 4 poteaux place ba poteau ya Inga Shaba melutaka ya Snell ya bekatuka ba Congo. Na cadre toujours ya émission na benu. Masolo ya bana Kikwiti pene na benu. Bubu bete me okula masolo ba difficulté ba mpangi na betu ke kutana yo na njila ya moshi njila yake pesa madia na Kikwiti yake kota bima kudia na Kikwiti mais ba difficulté que vraiment mingi surtout na bampangi yake ina ba vélo bampangi yake tambula makulu njila ye ça me rappelle que njila mon jamais bashika ti na République d'Angola jamais kona ti na Angola bampangi mingi yake kwena Angola boke empenta njila ye ya betkele awana beno c'est vraiment historique par rapport ya bana Kikwiti nyonso ya diaspora ya kele na betu na nganda munu gempangi mignon sanga sam moshi ya ba présentateur ya émission na beno et na tola na munu mon réalisateur Papa Nsemo Vincent Kino masolo tavana nda betabula masolo ya mingi sambu na kumeka ku rappeler ba mpangi ba politicien muge bingabo ba politicien ya kwilu ke mafefa mingi ya pouvoir ba politicien ya kwilu kenzala ya pouvoir mingi boke fefa pouvoir mais boke za ba veut répondre na ba attente mbi na demande ya population na bo ya kwilu et surtout ya Kikwiti ya betke binga de ville bubu mutayula bampangi ya mukasola na bo yoke bampangi ya tambula bosonga munu si réellement Kikwiti betlu kubinga yo ville par rapport ya kingolongolo na betu mbi munokongolo soit par rapport ya ba norme yoge répondre na kuvanda ville benu mpiakele na bet na nganda mutayula benu mpi question ina est-ce que Kikwiti bubu ke répondre na ba norme ya ba ville ya moderne ba ville ya nene beta meka kusolula beta meka ku développer yo bepesa tout kaka ntangu betke meka kusolula muke baka bampangi yake pembeni na munu awa na kukwisa na munu me remarquer nde memona mwa njila bo mekanga na ba misembu mpangi bo beno mbote munu ke mosi ya mpangi na beno na Nsemo TV ya ike chaîne ya bana Kikwiti me yoke luta mingi na internet betke meka ku monisa ba mpangi yake na nganda ya bola ba réalité ya ville ya Kikwiti bubu betne kwisa na njila ya sambu bet bula mwa masolo be bantake tout le temps na njila ya nkikele ba difficulté nge se présenter tete Jina munu Papi Muzitu. Mpangi. Zina na munu Gwanesa Kalenga. Je pense bege na quartier le 30 juin. Oui. Salan ki be metu na musemu. Bien, musemu bete tu bete diangela, c'est quoi Angela Fioti. Yo va à la poussi. Kuma boulevard. Bete diangela ça yo kuma normal ba du tambi normal. Njila be na widika yoke na kingolongolo na benu bien ke ba mfumu ya quartier ba mfumu ya bola metula benu yoke bete ba jeune ba volontaire na betu moshi ba volontaire na betu moshi mbuta mpila bantu ke lutawa boke pesa mo kima bien bege lutabo ya mpamba na lutolo pena ya mbote kaka ke lutaka bo bidina bantu amawa ke pesa betu mwa 100 francs yo ina ke sadisa betu savon kishi na kati ngelu usonga bampanga kela na njila yume kwenda wapi yume luta mpi na banki bola ya mwa nene yume sabuka ti yume kesuka wapi wema njila ya ime kwenda nda njila ya me banda na nsonga Kazambawa na komina Kazamba yo ya ime kwenda ti kabudi yo ina me kwenda ti Kaemba kuna vraiment ba difficulté ke na njila kupanda ya kubeba na partie ya betike na kuyidika kwaku yoke bien bete na kujirande di bengi difficulté kele bete na ba pa ouve betu moshi ke yidika yo na pa una betu mpi moshi kaka merci mpangi bege suma ba pa una ngolo na benu bege yidika na luzolo na benu mpilanga metu ani bege banta luzolo beme kukave kumona bwala kubeba beme tu aneno betu yidika ne bege suma ba bisadilu na mbongo na benu kwa kumuke zola muyula bepona ba député ve
Bon, quoi on a besoin de répéter boya bo mais répéter ngabo de Nigeria ngabo uji ba be to ça ça ngam de beto za luta kwenda na to o mutai de benu kuma bo aide dans kuma comme si on a aidé kuma bo comme ça za luta tanto mbacha tanto qui m'a mais bete ba volonté be le mba ba te de Nigeria il na ça frapper tout muto ma a faire tout mais répéter en tout cas uji ba beto répéter à tout ba répéter pe na beto na zéro bo peut-être te qui mo cheveux bon awa bokepesa beno kimave bekesala na luzolo bampangi ya luzolo mpi yake kuzola kusadisa bosadisa baina mpi yake zola ve bekekanga bona kingolongolo ve me mpangi mbashi ntanga botakwisa kaka ngeka baka diaka bajene na nima bekeyimba bankunga be bana kukumisa kevananki bokekanga be na nkishi obien bokebinga be na kingolongolo sa mbete na kumona babengi boala ke beba me beketula kingolongolo bekesala boke kwisa ve mentanga bota kwisa ke bananki ke nata beno ntino na lweka na bo bon ça betu na pela bo tu bande ve il faut be kusa na vote be voter betu kale tu ba mfumu beta ide benu après bo ba mfumu na ide betu bo vila betu après bo ba mfumu bo vila betu be bande bo ina pela bo vande na ide moshi comme si ya bo moshi yo ki ma ve mais yo fala bo zo na bo moshi mais bete besoin de ba mfumu na betu ya kuyu merci mpangi mubampe bampa betu solo na bo mbuta ngelu bante mwa masangi kita ntima ngeme katuka nkibola me katwa mweva na ikuchi mpesumba na kidiata yolu bana combien de kilomètres na kikwiti 20 km 20 km nge telemana menemene telemana 5h4 minutes bon nki makamube kutano na njila bampashi nki ya begere marque yantete ya bete sa remarque njila ya kufwa bete souffrir mingi na kukuma na ikuchi kano baba njila mbote kana deja na temps yai na kidiata wana ikuchi kana deja mukota ntama kudia mpi na njila bete souffrir mingi sinove ba bima bete mona na njila ge na frère bete souffrir mingi mais madi ayai kende ke na kudisi ke benu banta ba velo banta makulu ke na kudisa kikwiti madi ayai menki mutsindu njila yake kota madi na kikwiti lukuvana diaka njila ya kufua bo bamfumu na benu mpi bamfumu na betu nki boke tu basana ba njila yake kota madi na kikwiti yake ya kufua beke lomba bonki bete lomba boba projet sabo idika banjila eri yage na amekuma tebe mfumu age didi la betu voter yandi akuma mfumu kana kuma mfumu imene ale a déplacer kan njila papa age mona betu dia kwa kubantu yanki ya mpamba kana mutanga ba député mingi akubandaka boka mpamba mebuba bo baga ba poste ba députation boke kipe betu surtout la commune betu akazamba. Merci mpangi sala njila mbote merci zandu mpi ya mbote merci frère buta muntu we bonge bonge ngene katuka nkibola ekatwa na ferme mosha wa luta bomba na mwanshi pa iluva na combien de kilomètres na kikwiti antwa luva ba 25 km na ikuti nge telemana menemene bo mukusa mazono mulala na suka metelama bo ba difficulté ke nkimpila beke na otambula na ba vélo ba taxi ba njilambi nki ke kondi la penda ve en tout cas ba difficulté ke mingi taxi nte ya vélo ya taxi ke 5000 fois bon muta vélo ça soit 5000 peut-être yo mo mpashi sambo azwa 5000 bon wala mesumba avec taxe moyen kuluta pana boss na bare na ba pesera ngitalota veka ngena taxe bokikuma beke sumba taxe ya 5000 ke vananki ntanga beke sumba boke songa bene beke sumba osabo salanki bon bete sumba yo sam vélo selon bo si vélo ke anje yo ke bende yo le bula muntu yo le sala kimambi ngele yibampi ya muntu fo vélo uvana taxe na retour ki manka kelve donc sumba kaka 100 yo ke anje mais bon boke tulanga na ba condition ve yangi fe sala kisalu na vélo bon la condition boss ya souffrance na betu la côté vélo bo ki pa boss souci na bo fanda ngesumba taxe à l'état bo sumba ka taxe mais mo ke sir nenge pona bompi bantu ina nge loma ba taxe bon bete sumba ka sana ko éviter ba tracasserie na barrière quand même tangela yo ve vraiment bo ngeta luta ve bo ta déranger ngi monki nge fe tu basana bantu akena olana bet na ngala surtout bampanga ngela na bet na babola ntama yake mona diaka réalité ya bola na bet bo bikantama bola ntama ngeke songa boni bola ke kwena na ntwala yo be metelema kifula moshi ou bien ke votoka nima en tout cas bola ke kwena vela ntwala gouvernement ya bete mono pena do souffrance ya bete va zoantete bete mo mono ko de plus en plus très difficile donc encore donc pila kusala la élevé lo moala ba mfuma bola ba na ntwala bo meka kutala fioti kuidika sans vraiment population kuvanda moi même soulager kana ve o mpashi. Merci mutangi ba mwa masangi kita. Samo bisalu kelve betena widika njila na volonté na betu moshi. Bisalu kelve kana bisalu kuvana na bajene na kote pave. C'est pas vraiment njila puis la bete yidika yo betime lembaka. Na kuyidika njila si bubo yai.
yo vana ya fioti njila mekuma nene bampangike sepila dibengi me pasuka bete na wojeka dibulu vraiment bamfumu tawo abetu mawa bokwisa bostadisa betu samuru kwa bisalu keve banfumu wango ke vana pena na ntima ya kuwa bantu mawa muke kubila nkuna maina pena kele ntima kele ve kana ntima abo vana ya bieka na boke na kusadisa betu vraiment. Merci mpangi muke sir bantu ke vilande kuvana mfumu yogele kutindama betu ke tinda benu kwenda kuyinga kusala kisalu samu na betu bege vanana makamu ya kuvutula na betu ba konta randa yoge vandaka ba donve yoge vandaka ba makabuve me yoge vandaka devoir samu na benu et droit samu na betu me yoge mpashi samu bege ntima ki kenene bege ntima mafefa ya kimfumu me bege zaba kimfumu ngo bege mfumu yage sala na kati ya bwala ke serviteur ya nzambi muntu ake servir peuple ya nzambi ke serviteur ya nzambi musala ya nzambi fo bana ntima ya mbote ya mawete ya mawa ya kibumuntu bubu beme kuma kufinga ba jeune beme kuma kukanga boku nata bona kani ya makase c'est bien bon boke ben civique bien sûr mais ba cause ke bon sunki ça ba tata ya metanga ba classe nki ba projet ya beme nata beme kuisa nanki à part ba polo ya ba usage unique ya bege na chilabe ba yenzulu câble ba bitambala moi ba vera mungu ba savon sambu be baka ba voix be kwenda après be villa après be kuisa dia be ki vutuka be kusa betu diaka na poche ya zoba boke kotsaka maboko mbala zoleve mugezola musonga ben mpangi bubu bete tubane kikuti na betu kelele ville qui sont dit la boala ya nene ya kutoma boala ya mundele yoke na ba condition de vie ya mundele kwaku na quartier de 30 juin est-ce que ba condition ina ke réuni bege jinga bege na masa ya mbote ya kunwa bege jinga mbote bubu bamvumbi na benu boge jika yo bonsu bana fioti ve boge jiko bonsu bankombo ve bonsu mameme ngefu na 17h bo jika nge na 20h sambu place ya kubumba nge kelve mort est-ce que kwaku betu kutuba ndeno betu ke na ville be sosa bamvuto ya kupesa mungu oui kwa pena bete na ville tant que bete na commune la Kazamba na 30 juin yoende bete na kate commune kate commune bete na Kazamba premier commune lukolela deuxième Nzinda troisième Lukemi quatrième Kazamba donc bete kate ya ville bete pena masampi mais qui m'a betu ne ki babisalo nde yo kelve souvent nde bisala c'est masena aba na ifu uva pena la poche ngeso mama ke ba masanto ou bien ba forage yo masa ya château d'eau ya ba chinois kusala château d'eau ya ba chinois yo na besoin de le journal yo vend bien il fallait ba fumu ba député na il avait voté en 2018 en tout cas année en tout cas bo debetu souvent debetu be Angela Pidai pas au bébé chez son plan la betu mais ça peuple ya kweli nous sommes vivants en tout cas ba fumu pena s'il vous plaît et la betu ve. Merci mpangi bamfumu ku vila benu ve mais bon me vila benu déjà bon me vila benu sananki banda muke bana kaka na cycle électoral ya 2006 betme bana kupona bantu na 2006 na 2006 betme baka primature na gouvernement premier ministre betme baka deuxième vice-présidence ya assemblée nationale betme baka ba poste mingi ministériel mais yoge kiadi yoge mpashi yoge mawa kumona kikwiti bubu 2011 kite sumoshi betme kwa na ba élection kite sumoshi betme baka bana bandundu bana kwilu bana kikwiti ba mfumu mingi mais yoge mpashi na umona ne kikwiti kena morgue moshi l'hôpital général ya référence morgue moshi na morgue na moshi condition sa mvumbi kulala na ilumu moshi ke fi ya carburant c'est 530 000 francs congolais 530 000. Quand vous me mettez la bilou mouzole, c'est 1 060 000 francs congolais. $500.
Mais bete ngolo na butu bande non bete bana kikwiti ke ville ya boke shika bete bonso ba meme bonso ba nkombo ville yake na mwinda ve ville yake jinga na kati ya mabengi kikwiti ke jinga na kati ya mabengi ba projet ya développement samu na ben ba politiciens ya kwilu ya kikwiti yo kelve les politiciens ba projet ya développement kelve ba jeune ya na mfune ba brouette boke na mfune ba pau boke na mfune ba coupe pourquoi pas kuna ba vetiver sam yo vana yo permettre bet ne mabengi ko attaquer bet ve kikwiti ke na bantu mabengi bo metanga lukuma ba 20 ngemo ande boala ke na kati na kukwenda na lufwa boala ya itafua sambu betuke ntima yambi betuke zola na ve zola na benu yo kelve oina muke tubande betulu kutula ntima na ba politicien ve mbuta muntu betuke na ba mpangi mingi kikwiti me batsa bana mingi ke na ba boala ya ntama ya Afrique ba boala ya ntama ya Europe ya Zimbi ya Amerique ya kena mwa ntima ya zola ntima ya mbote ya kusadisa betu kabete mana otula ntima na ba politicien betu ka dia kaka meno bampangi mama mese pila mingi mpashike na mingi kilumbu ya bubwai mpashike mingi oina muke tubande mingi betula ntima na bampangi na betu ya ketala betu ntama kana kudila bedila na bo luku sadisa benu na mwa kupu na mwa brouette na mwa pau tala ba condition ba mpangi ko na kusosa je pense que le mingolo depuis na période ya mingolo boye koisa samu na kudisa kikwiti mpangi bote kele betu sola kitu vile sasa gotela mamuke useleli na muninga dimnaga vitesse mas akotsa binawa ngwa shingolo kele ba watamu masa betu betne katoka wapi betne katoka na kampanya mingolo kampana mingolo bana bene katoka kiwala yulu bana combien de kilomètres neti na marche ndinga ina gekota kon 5 bilumbu 5 déjà ya beme banda voyage bana bene katuka bekwena kusosa mingolo na campagne sana bilumbu mingi pina kesa muna ntama ou bien ta njila ou bien tracasserie nkige kwendi la be bon la distance OK vraiment kuteka moshi très difficile donc yo esimba rave yo esimba veve crise vraiment totale comme avantage nabo va bangombe même na bomme bi kuma mingolo na bo kuma très tenace na ba prix eta ya njila genki mtsinu eta ina pesa be kuna bitu shimba njila ke ya kufua mingi mais bege futa ba taxe à vélo 5000 mwesi betela futa bo bege futa yo 5000 samu na retour bo futa dila benunki na retour attaque ba bon to ndoke kesa leta ke ko encaisser yoke encaisser mais njila yoke tula boke tula bena ba condition ya mbote vesa be sala kisalu sa vélo ko bata 5000 yo futa taxe mais bege pesa kaka bon ki bege tuba samu na boba mfumo ngo muke siri botala na beno ngo na nsema ki beti beti tuba betu metu bak beti tuba ko ngo beti tuba ngetu ba bobu ngetu ba mbashi beti mona changement grave mais ba voix be matake pesa bon avoir boy ba ngwadi kana me kuisa kusukusa bende ve moi dikla be tronso ya kama idiga so savoir ko kone sa ta bege pesa na bantu so bola vesta ngi bege pesa na bangwadi atanso so bola ata tala mbi veki shika ona pia sa bola agite ata kwene kani pia sege mfuna kupona kelve mpangi betsola feti mfuna kupona kuvana veki mtendo mwa mazange kita ntima ngeme ina velo mwa ntangunda ngeme katuka kampanya ya mingolo mugezela betsola feti njila ngeme katuka ngenki mtsi njila nge mubulu njila pocho penda utamula ngeve ifunga be tamula kana mpifa be tamula lanterne velo be ba pan tanyoso bete kuka pe ave na travailler penda neve normal. Merci mpangi betike sola kana beno Bisa la réclamation ça la njila ya ba beti ba mbonga mpamba chaque année be sumata tax be doit suma après 2 ans bege pardon mpangi mugezenga bege futa tax muge sir barrière ke na ntwala wa bege futa tax 5000 mais be kwisa bege futa combien bete pesa mi mwa kima batei saboke bomsila benjila yoke kisalu bo ba mfumu ya bege pesa 5000 luku sala mais boy bishi aliaga population ya kuliba charge. Merci vraiment mpangi
bete continuer na kusolula ngibaka mwa masangeno yekitsa ntima pila bete na kutuba yoke mpashi yoke mawa kumona niveau peuple bampangi kena kuniokwama bwala yei ke bwala ya nani si bwala na betu bwala ya bege kwenda ke baka kimfumu shibege bako sana bwala yei sana population yei kana bo kelve be baka kimfumu va kenta ngabe ke kwisawa bo yamba benu ba mama kutana maputa na ntoto bo tula bankunga be kwena Kinshasa be kuma ba ministre menki bege vutu dila bo de retour bangwadi jina boge binga bien ina bangwadi ba mercenaire bege fefa kimfumu me bege sadila kimfumu ve bege mingi yake kusa population yake kusa ba mfumu na jina kikwiti be kwena be songa bonne bete banta kikwiti be songa bo tu ba film tu ba video ya bantu na nima na benu be kwisa be ba kimfumu be bana kukusa bo be ba 5000 ya taxi ya vélo be yidi kanjila ve ba courager ku yidi kanjila bo tout la barrière na bo c'est comme ça état na kati ya état peuple ke ku di ba kanjari voilà il faut ça lansoni ba image ya pidei nki bwala ke luku vana yoluku tambu ibolu tambu so pidei nki bwala Claude Pia Congo nki bwala Gisèle Nzazi Pia Congo Mbuta Muntu Jean Bayoko Jean-Pierre Makina Kafuna grand frère propre et ami personnel ya réalisateur na munu Vincent Kinwa ya Koko Colette Kinwa Liliane Nentini Peter Kinwa nki bwala muge yula ingénieur héritier Mumpungu merci nki bwala bete kuri yula tata mbote ngolo kele ya igaba nkuni sana ba mama kulamba lugu betu diana nkukila oui ngeme katuka na ntama muge banza katuka na ntama katuka na kilombo ntama moi masangi kitantima yolo vana combien de kilomètres kilombo 2 km banjila kinki mtinu banjila ye bien kaka zero ngomba mingi bete kusi kutoka kaka ngolo kaka ngolo ya bakala yo na betu na kusi bwala ke kwena nki mtinu bwala ye bien bwala ye kwena bien bwala ke kwena bien ka mpashi mi bisalo kuma mpashi genki bisalo kelve ba antuke nyoga fort bisalo kelve ba mfumu ke pesa beno bisalo vesa mala nda bet ke ba neti mu muge shot de seli tra muge go chamba chef de cellule bisalo kelve muge go chamba ba kun salaire kelve ngime kuma na bankuni ngeke tuma ne bwala ke mbote ve yoge lomba nkisana bwala yoge lomba ifu bantu koti ambote sambo yiriga bwala do bantu ya luzolo bien bo kelve bantu anku bantu melutana ntima nku betige jola bantu kitoko kote sana ko yiriga bwala merci mbuta ça va sala voyage mbote ntima nku bantu ke ntima nku muge na ku resumer kaka makamba mpangi ke tuba yoke katuka na move ntima nku bantu ke ntima nku njila ya ike njila ya ke na kukotsa madi na kikwiti ke jinga par rapport ya njila ya mais il faut que ba réclamation ya population bantu ta jinga kana bo media kana bo ke ngolo bantu kusala kisalu bantu kutanga ba classe bantu nyonso kusala ne bwala kutoma mekala bantu ke diave divumu ya nzala ke banana makutu ve sa bantu kudia ifo njila kubana kote madi ya kukota bwala kukwena na ntwala mais tellement bantu ke diave bwala takwena ntwala nkimtunu ntima nku yoke katuka na wapi nku ina bampangi bewa luku ya kuteba ya ma na sasaka kushi na ntola bandugu boge diayo na mamweta benu sosa kikuma mepesa kingana bege kwisa bege songa bantu betme katuka kikwiti muge monta kikwiti mutanga na Saint François mutanga na Indobo mutanga na Infra betu tubandi mwana bwala mpangi betpesa ni bavua nge kwena ngwadi nge vila ba mama yeye yake mona mpashi
nge vila batata yake ina velo na ba condition ya mpashi nge vila sange mesuma mapango na Kinshasa sabana na ngeme kota be école na Kinshasa nge kinga 2023 nge kivutuka tabo makita beta tuba masonga géographique international beta tuba masonga sans bête que Ntsemo TV. Nous c'est la lumière. Nous sommes là par rapport à Makamwe Nyonso. Notre mission c'est nous amener ya kukuma na esprit ya kukanguka. Bola katoma kala bantu ntima mbi memana. Mais ça bana ntima mbi kumana yoge mpashi. Luzolo ya mbote meluta nyonso. Betu beta tula ntima kana na bove. Banta bete na obinga ba politicien. Bete tula ntima na Ben, Claude Biancongo, Jean Bayoko. Place abeme kwenda beme mona makamu mingi, beme mona nki mtini ba boala kena ku se développer. Beme za banki ba projet kena ta développement na ba boala. Beta la kitala talash. Beta la nimash. Be vila betu ve. Be vutuka. Be kuisa na ba projet ina. La main qui donne. Orphelinat, la main qui donne. Merci. Bete so sa banda ntima ya mbote ntima mawete bonsu benu. Benu kuisa. Benata ya benu mayele ya beme baka na babwala banzenza. Samu betu kubikala ya kutelema place mon je vais. Betu bikala bantu ve ya ba nostalgie. Betu banabula masura kikwitika ya ntama me bubu kikwita ngoke wapi. Yoge kuna ntama beme telema place mosh. Bampangi sabe na kujinga na kata kikuti ve. Yoge mpashi. Kabeme na utanga bashina ina nyonso ya nene be kuisa be mona réalité ya kikuti bubu. Betatuba ne bantu eke bantima ya mku. Me bega betu kwena kubaka exemple ya pembeni. Ata beme tu bome yiba, ata beme tu bome détourner. Mais kanoge na avantage ya kikuti, c'est bon? Betu ba exemple matata mponyo. Bebinga ni détourner, muyibi, ame yiba na ntoto na betu ya bandundu, bukanga lonzo, me ame tunga wapi? Ame tunga wapi? Beva na wapi? Bemeva ba premier ministre vena bola. Yabe yiba ka be salanki. Bobo me yiba, Katumbi me yiba. C'est bon. Mais tu na katanga bet mona ba œuvre. Kuyiba kempashi. Yoke facile ve. Mais kana muntu me yiba sana ne côté na yandi kishina, source, racine nandi kutoma. Betabula maboko wata me yiba. Sa bembe vanampi, beba ba chance mpina. Be yiba mpi. Mebe me salanki na mbonga muyibi yango. Bemetunga banzo bandeke. Merci papa Takizala na hôtel de Kwilu. Merci papa Takizala sana Ibe Inikik Bubu. Merci papa Takizala sana Njila. Yeya Joseph Kabila meki yidika bubu. Keba Eve. Mwatanga nani hao? Kala mutanga Takizala mutanga dia nani? Nani mulu utanga? Yoge mawa. Bege na tete tuba fondation, be kuzana tuba fondation na veille élection. Après élection fondation kukangama porte ke monika diable. Yo bigala ba peinture na bilungi na beno na jina fondation. Bureau ke existait diable. Ba fondation ke kuisaka ba fondation satellitaire, satellite. Saka na ba élection après au point. Merci Bampangi. Beta tage ka ntima mbi ya ba politicien ve. Beta tage bi ntima mbi ya bantame bashika. Kikwiti bubu na bantame sala Angola na Lunda na Angola. Bantame sala diamant. 100% bana kikwiti lu vana 75% bana kikwiti. Beta bula man solo na mbonga diamant ya Angola bome yimba bo bome suma ba instrument na musicien inki bome sala sana kikwiti. Beta kuli yula. Mbashi mbita bana tour na benu Daniel Sonti. Benu mbiage na mputu. Bakufu ko mputu. Inki bome sala sana kikwiti. La main qui donne Orphelinat. Serge Selen Kwaki Baka. Serge Selen Boutamonto. Ingénieur standard Chico Sangasam. Mon ami privé et personnel Gelor. On s'est retrouvé ici Goza. APK. Pirvier à Palais. Na Pession Mbote. Ba master tout au Bazola Nanga.
Bayanga, Naïcha Lumesa, Océan, Titi Lumesa, la diva, Berthe Matalatala, Tibelez, Papa Nsemo Vincent Kinoa, mon vieux Jean-Pierre Makima, Kafuna na Kafuna, Pire vieux, perso, Nsemo TV et Tondi Obotondi. Merci, à suivre.